Mwiriwe abandi nimwaramutse bitewe n'aho muherereye, uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru ya mu gitondo kuri Minembwe Capital News. Turabasaba gukora subscribe, share na comment kugira ngo tuze tubona ko ibikorwa byacu bibageraho neza. Turabashimira rero amaze kuyikora n'abatarayikora namwe, umwanya n'uyu kugira ngo mukore subscribe. Uyu munsi rero turaza kuba tugaruka mu nce zitandukanye n'ibihugu bitandukanye hagiye habera umuhango wo kwibuka abanyamurenge baguye mu Gatumba ndetse n'abagiye bagwa mu bindi bice bitandukanye aha ni muri Kongo iwabo aho bakomoka. Tudatinze rero reka duhere aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu ntara y'Amajyepfo i Bukavu ahabereye umuhango ukaba waritabiriwe n'abantu benshi bo mu bwoko bw'abanyamurenge ndetse n'inshuti zabo cyangwa se bagenzi babo baturanye b'abakongomani bene wabo. Uyu muhango rero ukaba waritabiriwe na bamwe bakomeye bo mu ihuriro AFC M23, aha twavuga nk'umuvugizi mu bya politike Laurent Kanyuka, Guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Colonel Willy Ngoma, umuvugizi mu bya gisirikare. Batangiye biyegereza abantu nk'ibisanzwe, batanga ubuhamya bwa bamwe uko bagiye bicwa cyangwa se ababyeyi babo uko bishwe n'abavandimwe babo abari bahibereye kuri abo bacitse ku icumu. Laurent Kanyuka, umuvugizi wa AFC, nawe yaje guhabwa ijambo yihanganisha abacitse ku icumu, yihanganisha abanyamurenge muri rusange ndetse n'abakongomani, abahamiriza ko ibi byakozwe bitagomba kuzongera kuba kuko ari muri bimwe byahagurukije iri huriro kugira ngo rirwanye ubutegetsi bubi bushigikira ndetse bugashyira mu bikorwa byo kwica abaturage. Yarangije asaba ubutabera kuri abo nzirakarengane zazize jenoside mu Gatumba. Tubibutse ko abanyagatumba bapfuye mu mwaka w'ibihumbi 2004 ku itariki 13 z'ukwezi k'umunani. Aha baguye ni mu gihugu cy'u Burundi, bakaba bahunze muri Kongo bashaka kwicwa, bahungira muri UN mu gihugu cy'u Burundi aho bari barindiriwe umutekano na UN ndetse na leta y'u Burundi, ariko inyeshamba z'abarundi zikaza kuva muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zikinjira muri icyo gihugu kugeza zishize uwo mugambi mu bikorwa, zikarimbura abantu, ababyeyi n'abana. Kuva icyo gihe leta ya Kongo nta kintu irabivugaho, leta y'u Burundi yari ifite abantu mu nshingano nta kirabivugaho, UNHCR nta kirabivugaho kandi ariyo yari ifite abantu. Imyaka irashize 21 abantu bibuka ndetse basaba n'ubutabera butaraboneka. Kugeza ubu baracategereje abagizweho ingaruka cyangwa biciwe ababo kwa babo bazabona ubutabera. Bamwe mu bagiye batanga ubuhamya cyangwa se mu batumirwa bari batumiwe mu mihango yabereye ahatandukanye bagiye bibaza ukuntu ubutabera butaboneka kandi hari abiyemereye kuko ari bo bisha abantu. Aha twavuga nka Gatorwa wari uyoboye FNL biciye mu muvugizi wiwe Pasiteri Habimana, wiyamirije ko ari bo bakoze iryo shano ryo gukora isembatsemba bica abanyamurenge mu Gatumba mu bindi bice bya Kongo. Aha rero ni umuhango nawe witabiriwe n'abatari bakeya bavuye impande ndetse no mu mujyi wa Goma, aho hari harimo abatumirwa bakomeye, harimo Bertrand Bisimwa, perezida wa M23 ndetse akaba na coordinateur adjoint cyangwa se coordinateur wungirije wa AFC M23 ushinzwe ibya politike na diplomasi. Uyu muhango kandi witabiriwe n'undi mutumirwa wari utumiwe Maître Moise Nyarugabo, wabayeho umudepite muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kandi ukomoka muri ubu bwoko bw'abanyamurenge. Coordinateur Colonel Nanga, umukuru wa AFC M23, nawe ari mu bitabiriye uyu muhango. Bertrand ubwo yafataga ijambo yihanganishije abanyamurenge bose muri rusange, abacikacumu, abatutsi bose muri Kongo bakomeje kwibasirwa mu bice bimwe na bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo. Yagaragaje ko biri mu nshingano zabo gushaka Kongo imwe ihuriweho aho umuturage wese aresha n'undi. Yanenze bikomeye abakoze aya mabi ndetse na za leta zitandukanye zitabashije gufasha aba bantu babuza babo kugira ngo babone ubutabera bw'ababasize, ndetse yikoma bikomeye HCR yari ifite mu nshingano abaturage ariko bakaza kuyigwa mu maboko ntigire icyo ikora kugeza ubu. Maître Moise Nyarugabo wabaye umudepite muri Kongo ndetse n'izindi nzego zikomeye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nawe wari mu batumirwa, nawe yaje kugira icyo avuga yihanganisha abanyamurenge muri rusange ndetse n'abacitse ku icumu, abatutsi bose muri Kongo. Yahereye kure yavuze ibyabaye kera, ubwicanyi bwabaye ku Gatongo, za Kirumba, za Bibogobogo,
abatawe muri za Rusizi na Tanganyika, aho yahamije ko hari abana bafataga abana b'abahungu na base bakabata mu nzuzi bakareka hakambuka abagore n'abana b'abakobwa. Yavuze ku batwawe iminyago aha ni mu karere ka Bibogobogo kugeza ubu bakiri muri Tanzania batarataha, yibaza ukuntu abo bantu bazabaho. Yageze ku byabereye mu Gatumba n'ubundi bibukaga kuri uyu munsi, avuga ko ari ibintu bitari bikwiriye namba kuko bari abantu bari bacungiwe na UNHCR ndetse n'igihugu cy'u Burundi. Ahamya ko batanze ikirego mu nkiko z'u Burundi ndetse babwira na leta ya Kongo iyo itarigeze ibasubiza kuko yabonye n'icyo kirego cyabo. Avuga ko bageze no mu rukiko rukuru mpanabyaha ICC ariko kugeza ubu ubutabera butaraboneka. Ahamya neza ko HCR yakoze iperereza kandi izi neza abisha abantu bakamenya n'amazina yabo, ariko kugeza ubu nta kintu barakora. Yakomeje avuga ku mabi akorerwa abatutsi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abatutsi bo muri Nord Kivu baje kwicirwa mu nkambi nabo abasaga 327, abandi 300 bagakomereka. Tiyarekeye aho yatanze ubutumwa ku bihugu ndetse n'abaturage ba Kongo ko ntawe uzakura ubundi muri ico gihugu, kuko usibye kwicana gusa no kubabazanya imitima ariko bazakomeza bagaturana. Ati si abanyekongo gusa n'ibihugu biri ahangaha, aho yatanze urugero ko abatuye Burundi nta gihe buzaca ngo basange Burundi bwahavuye cyangwa se Kongo, bazahora ari abaturanyi kimwe no mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu. Avuga ko abatutsi batagomba gukorerwa ivangura kubera ko no mu bindi bice bigize Kongo hari ababa mu bindi bihugu bakaba no muri Kongo, aho yahamije ku ibihugu byose bipakanye na Kongo ko ari 9 ko bifite abaturage ndetse bamwe muri bo basangiye umwami ariko abo batavangurwa, ariko hakavangurwa abatutsi, aho yahamije ko baba bashingiye ku isura kuko hari n'abandi basa nabo bicwa bazira ko ari abatutsi. Iri vangura rero akaba ariryo ryatumye haguma kuvuka imitwe myinshi, aha twavuga nka CNDP, M23 twirwaneho kugira ngo bagwanire uburenganzira bwabo. Colonel Nanga umuvugizi cyangwa se umukuru wa FCM 23 nawe yagize icyo avuga, aho ihanganishije abitabiriye umuhango, ihanganisha abanyamurenge muri rusange, abacitse ku icumu ndetse n'abatutsi muri Kongo. Avuga ko ibyabaye bitagomba kongera kubaho ndetse ashishikariza abantu kudakora ivangura ngo bamwe babitirira bikindi gihugu kandi bose ari abakongomani. Yasabwe ko n'ababibwiwe ko ari abanyarwanda batagomba kubishyira mu mutwe kuko ari abakongomani batagomba kubyemera. N'ubundi nawe yahamije ko arico cabahagurukije, yavuze ko atari inyeshamba ahubwo ari umurevolutionnaire, umpinduramatwara waje guhindura ibyananiranye muri Kongo. Aho yaje gusoza avuga ko twirwaneho M23 AFC byose ari ikintu kimwe. Avuga ko M23 ariwe mukuru wayo, bityo na twirwaneho ko ariwe mukuru wayo ndetse na AFC ko ariwe mukuru wayo, ko nta tandukano na rimwe ririho kuko yavuga avugira bose kandi ariwe muyobozi mukuru. Nubwo yaba ari Doha abahamya neza ko bose bariyo. Aha yamaraga impungenge abavugaga ko hariho aba naba. Reka rero dukubitire mu Rwanda, naho abakoze ku munsi w'ejo naho bakomeje gukora umuhango wo kwibuka ababo baguye mu Gatumba. Umuhango wari witabiriwe n'abatari bake, batanzemo ubuhamya bukomeye ukuntu abantu barokotse n'ukuntu bapfuye ndetse no mu zindi ntara za Kongo. Umuhango wari witabiriwe n'abapasitore, abapotre ndetse n'ibyamamare birimo nka Israel Mbonyi, Prosper Nkomezi n'abandi. Muri Kenya ni umuhango watangiye mu gitondo mu masaha ya kare, mu masaha ya 2 uza kusozwa mu masaha y'igicamunsi. Umuhango nawo wari watumiwemo Professor Lumumba waje kuvugiramo amagambo atari yoroshe ariba abanyafurika muri rusange, ndetse bakaza kuba bagarutse no ku buhamya bukomeye bw'abarokotse ndetse n'abari baratwawe iminyago mu gihugu ca Tanzania. Lumumba yavuze ko hatagomba kuba ivangura hagati y'abanyafurika kuko ari imipaka bashiriweho n'abazungu. Akomeza yihanganisha abanyamurenge ndetse bacitse ku icumu n'abatutsi muri rusange, ndetse asaba ko haba ubutabera kuri iyo jenoside yakozwe mu Gatumba. Umwe mu bacikacumu babibogobogo yatanze ubuhamya aho bavuye iwabo bashorewe bagenda babica umugenda, bica abamama abapapa. Hamya neza ko yibuka umunsi bishe se,
barakomeza kugeza babagejeje Baraka, abandi baricwa mu rusengero, iwe kubw'amahirwe ntiyishwe ariko nawe yatwawe minyago. Yakomeje atanga ubuhamya kuva aho baviriye aho bagera muri Tanzania, bababwira kuvuga ko atari abanyamurenge ndetse no guhindura amazina yabo y'ikinyamurenge kugira ngo bitwe ababembe, kandi mu by'ukuri ari abari baratwawe minyago. Ahamya ko bagiye ari abana benshi, ko kugeza ubu ngubu bamaze kugaruka ari 5, abandi bose bakibarizwayo. Ahamya ko bahuriyeyo n'akaga gakomeye ko gukubitwa, gufatwa nabi ndetse no kutashyirwa ku mashuri. Abasaba ubutabera nimba bakora uko byashoboka kose abo bantu bagakurwa muri ako kaga barimo bagiranye iminsi. Umuhango wakomeje, aho bakomeje bibuka bagiye bagwa mu zindi ntara, n'abandi bagiye bicwa n'igisirikare cya Kongo, cyangwa se abandi bagiye bagwa mu ngabo za Kongo bishwe n'abaturage bagatwikwa bakaribwa. Aha twavuga nka Colonel Kaminzobe wishwe ari kumwe na bagenzi be ntibagira icyo bakora, kugeza aho bamwishe bakamwotsa bakanamurya. Si we wenyine, hari na mugenzi we waguye Kalima witwa Ntayoberwa nawe akagenzerezwa atyo. Hari abaguye Igoma, nawe wari umu-ofisiye mu gisirikare cya Kongo, nawe akaza kuribwa. Abo ni bamwe bagiye bagarukwaho muri uwo muhango wo kwibuka wabereye mu gihugu cya Kenya i Nairobi. Bose bagiye bakomeza basaba ubutabera bumaze imyaka myinshi butaraba. Tubibutse ko saho byarangiriye no kugeza n'ubu abantu bagihigwa bukware. Ubu tuvugana abantu bazungurutswe mu Minembwe, ntibemerewe kuva mu karere kamwe baja mu kandi kuko bahigwa bukware n'igisirikare cya Kongo ndetse n'abandi baturanyi babo b'abakongomani. Umugambi ni wa wundi wo kubarimbura, usigaye nawe akangazwa akaba kuzerera mu mahanga, kuko umubare wabo mwinshi ubu babarizwa mu bihugu by'ibituranyi barahunze igihugu. Abanyamurenge rero mu bice bitandukanye no mu bihugu bitandukanye bakomeje basaba ubutabera ku bishwe, ariko basaba no kurenganurwa kugira ngo bahabwe uburenganzira bwabo mu gihugu, bisanzure bidegembye nk'abandi bakongomani bose. Tubibutse ko yari imyaka irenga 8 aba birwanaho badafite ubarengera, yaba leta ya Kongo cyangwa se imiryango mpuzamahanga. Ibitero bidasiba bigambiriye kubarimbura, n'abandi benshi bagiye bicwa bacibwa amaberi, abamama baguye mu duce twa za Minembwe. Nuko rero byiriwe ku munsi w'ejo kubibukaga jenoside yakorewe Abanyagatumba ndetse n'abandi bagiye bagwa mu bice bitandukanye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, n'abatutsi muri rusange bo muri Kongo bakomeje kugirirwa nabi. Naha dusoreje amakuru yacu rero, nk'ibisanzwe ya Rubrika Fidel, ku buhanga bw'ibyuma ni John.